إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Miagapuun ko Amirul Mu'minin na si Abu Hafs Umar ibn al-Khattab miyaswatun swallah pituruyan miyanagakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinian turuun mataan na ayabu terimaan wallah ko mga galubuk nasa kiap niyatanun sa suwaswat ko Allah gumataan na ayabu mapambagyan umani isa ko mga galubkian nasa kiap niyatan yanun sa suwaswat yan ko Allah nasa tawa ayan niyatian sa kiyatugalin yan na unot yan ko Allah agu susugu yan nagyong kutwa kiyatugalin yan na miyabalo ya unot yan ko Allah agu susugu yan sambalasanun nasa tawa ayan niyatian sa kiyatugalin yan na pantag ku dunia sa kaparulian yanun udi na pantag sa bai ya pengarumaan yan nagyong kutwa kiyatugalin yan na miyabaloy para sang kutwa piniyat yan na ini tugalin yan.